Ni mu masaha 4 za mu gitondo muri kamwe mu duce ducukurwamo amabuye ya kariyeri mu murenge wa Ntarabana akarere ka Rulindo. Haragaragara umwotsi mwinshi ututumba uva mu ndiba y'urutare rufukuye. Urebeye kure ntiwamenya igitwitswe, ariko umusore dusanze yenyegeza umuriro n'undi ufite inyundo nini bigaragara ko yiteguye kwasa urutare. Bemeza ko ari amapine n'insinga bishaje batwika kugira ngo akazi kaborohere. Tugatwika kugira ngo rworohe. Iyo tubonye udukwi tudushyiramo nyine nuko tugacana, ntago iyo umuriro ubashije kugeraho ntago bikomera nk'iyo nta wagezeho. Mukoresha inkwi n'iki? Ndabona ibintu bimeze nk'insinga. Hari igihe wenda tubasha nko kuba n'amapine, ni icyo kintu dukunze gukoresha. Iyo tutabibonye rero dushyiraho amaboko, ariko biratugora. Mu gihe kitarenze iminota 10 tumaze dutegereje ko umuriro uzima, ibishashi byacumbekaga mu kirere byari byatangiye kutugarukira, bikaboneka kuwihanaguye umubiri cyangwa imyambaro, ku buryo wakwibaza uko bimeze mu myanya y'ubuhumekero kubamena aya mabuye n'abaturiye aka gace. Bamwe mu bamena amabuye bemeza ko imyotsi ibagiraho ingaruka, usibye ko batabireka kuko aka kazi gashobora kubinjiriza amafaranga 90,000 ngo batapfa kubona mu kandi kazi hagati y'iminsi 4 n'7. Ku kigo nderabuzima cya Kiyanza cyegereye ahacukurwa aya mabuye bavuga ko usibye imyotsi icumbeka, hari n'amakamyo apakira amabuye atumura umukungugu mwinshi mu kirere mu bihe by'izuba. Byose ngo byatumye mu mezi anashize mu barwayi 7618 ikigo nderabuzima cyakiriye habonekamo 1647 barwaye indwara z'ubuhumekero, maze ikigo nderabuzima gifata umwanzuro wo gusaba ubuyobozi gukemura iki kibazo. Umwanzuro twafashe nk'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Kiyanza, twabimenyesheje ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarabana aho icyo kigo nderabuzima cyubatse, ko bibaye byiza ari imodoka zipakira ayo mabuye bareba ukuntu bakemura ikibazo, bikajya bikorerwa kure y'ikigo nderabuzima ndetse binakanakorerwa na kure y'aho abaturage batuye, kuko bigaragara ko iyo myuka yangiza imyanya y'ubuhumekero y'abaturage. Twabisabye mu mpera z'ukwezi, mu kwezi kwa 7. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarabana buhamya ko hashyizweho amabwiriza n'ibihano ku bamena amabuye batwika amapine n'insinga. Ni ikibazo gikomeye, ahubwo twaranabibujije buriya uko babona bacukura amabuye bafite foramu bahuriramo nk'abantu bafite ayo makampani acukura amabuye. Akenshi rero bakunda kubikora nijoro, ariko nyine kubera kurabona nabo baraneka bagacunga, bakavuga atari ku buyobozi buri he burahagana he, ku buryo bashobora kutwisoba bakaba batwika tutabimenye. Iyo tubimenye rero ni biro automatique ko tubita tubahana. Wengeze n'amahirwe ayo makuru ubwo nayo ndayamenye mu kanya rwose, ubwo ntabwo turi buze guhonokana n'abo bantu. Iyo tugufashe watwitse, ubundi tuguca 50,000 y'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma wasubira ikinombe cyawe tukagifunga burundu. Hashize imyaka 3 mu murenge wa Ntarabana hacukurwa amabuye yoherezwa gukoreshwa mu bikorwa by'ubwubatsi mu mujyi wa Kigali. Usibye gucukura batwika amapine n'insinga bikangiriza ikirere n'ubuzima bw'abaturage, hanagaragara ibisimu birebire bitarasibwa ku buryo hari impungenge ko byatera impanuka. Ubuyobozi buvuga ko abacukura bategewe ku cyangombwa bahabwa kigira agaciro k'umwaka umwe gusa, ku buryo ntawe uhabwa ikindi atarasiba aho yacukuye amabuye.